Denge gel, denge Kurdistan'ı. جنابندان چند رادیو دنگ گلدن باشکودار هنجا ایرو 17 آذر 2025 دوشنبه بروکسل ساعت 8 لامده ده همین و چند سرسی به پیشکش بکندن دم آزادی اره براخویه. دولت ترک لکوبانه کوژی کرد. دولت ترک داگر کرد لگنده کوبانه برخ بوتانه و بالافرین به مرویین بمب پارکری سیها و چکنگران کوژی کرد. پشتینی به شوه ساعت 12:40 بر به یکی ده ایریش سرماله که اولگل 8 زاروکان دایو باب وان شهید کرن دو کجی بگیرانی بیریندار بون. ناو کسن هاتن شهید کرن و های آهین عثمان، دیجل عثمان، دلوان عثمان، یاسیر عثمان، عزیز عثمان، صالحه عثمان آوستا، باف عثمان دایک خزال کسم بیریندار جی رونیدا عثمان و نارین عثمان. گیرلاین کردستان سیهای به تیپا اکنج خستن خواره لگوری آگاهی جاوکانین هرمی هاتنه گرتن لقاندیلی کو گریدای هرمن پاراستنا مدیای سیهای به تیپا اکنج جالی گیرلاین آزادی کردستان و هاته خستن هاتی ارکن کو انقاذا سیهای کتیه باجارو که بین گرد یا رانیایی برام کاکا اینا کنسر و بریا کنکه او لیجنر و بریا ناونده آده پپه بدا خویانین جدا شهیدن حلب جهید سال بگره ویده ببیرانین پارتی ریخسن و سازین کردستانی شهیدن کیمیاباران حلبچه یا دسو هفتمی سالوگرا ویده برجدار ببیرانین کنسر و بریا کنگره نتویا کردستان کوبه و بونه یا داخویان کنویسکی بلافگر و گود تراژدی حلبچه دالی مروانیه ده بون ناسنامه کم کجیا کردان کنکه ببیر خس گوگل کرد 100 سالا در باز بویده راستی گل قرکرن آهاتیه لی مخابن اف سوش دادگه نام نتویده و که جنوسید نهاتینه ناس کرن لبرا کنکه دست شانکر گود ویج بون آسکر را جنوسید حلبچه خبات وره کرن و او بانکر ام و کنگره نتویا کردستان ارک حکومت هرما کردستان نونر و برپرسان کردین لباغدای دبینه گل گوری خالا 132 من دستور عراقی جبو وک جنوزیت ناسکرنا سوجه کیمیاباران حلبچه و قربو کرنا گل خواه بخبتن به وی وسیله کنه که هر وها اشارت به گرینگیا یک رزیا نتویجی کر و آنی زمان کو جهر دم بیتر پیوستیا وی که هیا تکیلاری مجاری لیجلاری و بریان آویدیا پارتی هرمن دموکراتیک جدا خویانه که نویسکی وشان DPP دیار کر کو کمکوژی حلبچه حتی نها وقت برینه که نکه وندی دبیرا کردستان ده جیه خودگیره او ها گود لگل به حقوقی هینا جی فرستا دجمناتی لکردان ددومه و دمه ناوی قتلامن حلبچه انفال قمشلو و سینمایی آموده بو ایرو جی همان فرسید جیشن گاله حیا بندواتشینه جی افرینه حیا لاسقیه و تارتوسه هر وها ده داغاز آزادیه یا گلان به قتلام به سوجه مروانیه تک ببه لدیجی فراست دیکتاتوری و پولیتیقی جنوسیتان DPP دست شانکر گو اوسک نخواه بپاریزن و حتی که کمکوژی حلبچه وکه سوچه لدیجی مروانی وره قبول کرن تیب کشن کمیته پژاک و کجاری لپایتخت بلژیکا بروکسل چالکی که دار خستند داخویانی چپمنی یل سرناوی پژاک و کجاری ده
Cezayên darvekine yeni İranê hatı şerbezar kirin hatiyar kirin ku ev biryar mîna kazextên sistematik ên ser kesên azadî xwaz û muxalîfên li welatê meşandire. Her wiha hat eşankirin ku desthilatdarî otorîter dixwaze bi avakirina hawîrdorek a ji tirsê desthilatdariya xwe bidomîne. Her wiha bank li civaka navnetê hat kirin ku li dijî zilim û binpêkirinên li İranê helwesteke xurt nîşan bidin. Pijak û kijarê li dijî cezayên darvekirinê banga xurtkirina çalakiyan kir û destşan kir ku têkoşîna azadî, adalet û mafê mirovan ticarê nikare pê bêdeng kirin. Dîvana Hevserokatiya Kongre gel bi münasebeta pîrozbayê Newrozê daxuyaniyek weşan Newroz li rêbera Pol li gel pîrozkirî û di şexsê şehîdê Newrozê de şehîdên doza azadiyê bipîranî. Kongre gel palkişan ser banga serdemiya rêber Apo ev nirxandin kir. Em bi banga rêber Apo ku manîfestoya 100 salê ya Newroza 2025 pêşwazî dikin. Em coş û kêlecana gel û dostên xwe ji dil parve dikin. Divê gelê me û dostên me ji bo aştî û demokrasiyê vê Newrozê weke Newroza azadiya rêbera Po pêşwazî bikin. Ji bo birêxistinekirina civaka demokratîk li cihê ku lêne seferber bibin. Hêzên demokrasiyê bi projeyên xwe yên çareseriyê divê pêşengiyê ji vê pêvajiyê re bikin. Ji bo ev pêvajî bi pêş ve biçe mijara bingehên azadiya rêbera Po ye. Mijara esasiyê ku baweriyê bi pêşveçûna pêvajiyê biafirîne ev e. Em bank li gelê xwe û dostên xwe dikin li hemû qadên ku lêne ji bo bersivê bidin banga rêbera Po bi xurtî tevlî pîrozbayên Newrozê bibin. Li Parîsê civînên gel hatê li darxistin. Li Fransa paytexta Parîsê banyo Villeurbanne bel civîna gel hat pêkanîn. Piştî rêzgirtina hevserokê KCDF ya Şahîn Polat Axivî got banga dîrokiya rêbera Po li vê coğrafyayê ji bo rawestandina deriya xwînê yekane çareserî pişre endama TJK Songül Ömürcan Axivî û ev tişkotin. Divê em têkoşînê mezin bikin, divê em girîngiyê bidin ser rêxistinê û ji bo avakira civaka demokratîk têkoşînê bikin. Hatîb dîşe ji got ku heta tecrid a li ser rêbera Po bêr hakin û azadiya wê fîzîkî pêk were divê em çalakiyên xwe de berdewam bikin. Herî dawî supê de Zümrüt Axivî û bank li herkesî kir ku bi rengekî xurtevlî pêvajoya avakirina civaka demokratîk bibin. Civîn bi peyamên ji bo xwedî derketina li banga rêbera Po û pêvajoya avakirina civaka demokratîk bi dawî bû. Li Girazê jî civîna gel hate li darxistin. Li Awstrûya bajarê Girazê li ser banga aştî û civaka demokratîk a rêbera Po civîna gel hat pêkanîn. Piştî rêzgirtinê siyasetmedar Xozan Botan Axivî û qurbaniyên konkûjiyên Helepçe, Qamişlo û Gaziyê bi bîr anî û got di sala pêncû û duyêmîn ya têkoşîna azadiya Kurdistanê de rêbera Po bankek dîrokî kir. Xozan Botan ev bank weke gaveke li dijî qirkirinê penasek kir û got têkoşîna gelê Kurd derbasî qonaxeke nû bûye. Pirsgirêkên rûşata navîn bi parîdîkmayê civaka demokratîk ekolojîk û azadî parêziya jinê dikarin bêhne çareserkirin civîn bi duruşmeyan bidawî bû. Belgodan cehizên çekdariyên dewleta Tirk navçeya Riha Hewagê serê sibehê avêtin ser malan û çar ciwan hatin minçavkirin. Hatiyarkirin ku ciwanên hatine girtin ji meclisa ciwanan ya Dem Partî ne. Çavkaniyên herî mîragehnin ku operasyon di çarçovelê pirsina ji alê serdozgerê Komariya Hewagê ve tê meşandin. Kesên hatine binçavkirin navê wan wiha ye. Hüseyin Aslan, Mehmet Çetin Taş, Mazlum Çakmak û Kemal Çakmak'ın. Ciwan birine müdüriyeta polîsan ya Hewagê. Ekrem İmamoğlu duhle Amed'e bû. Bernamzete Serokkomariya û şaredera İstanbulê Ekrem İmamoğlu di çarçoya pêşhilbijartina partiya xwe ku dê di 23 adarê de bê li darxistin li Amedê bû. Li navenda Kongreya Çanda Amedê birêveber û endamên CHP'ya Amedê re civiyan. Ekrem İmamoğlu kevneşopiya siyasetvanên Tirkiye di axaftina xwe de got Amed wijdana vê xakê ye. İmamoğlu bi domdarî got ku ew piştgiriyê dide Amed sporê û divê piştgiriya xwe jî bidomîne. İmamoğlu diyar kir ku derêveberiya herî demokrat û azadîxwaza Tirkiye ava bikin û got em ê pergaleke demokrasiyê ya xurt ava bikin. Derdê me ne îqbala
siyasiye derdeme bidawîkirina vê pergala îsraf û îstîbdatê ye. Em ji bo li îradeya gel Qayyum neyên tayin kirin ji bo hêza darazê ji hêla siyasetê ve weke çek neyê bikaranîn derketin rê. Bi domdarî İmamoğlu got ku divê çek êdî pêdeng bibin û wiha pêdiçû. Divê pevçûn bi dawî bibin. Çareserî divê bi diyaloga hemû derdorên civakî bibe. Pêwîra dewletê ev e ku Kurd û hemû derdorên civakê xwediyên vî welatî hevparên wekhev hîs bikin. Heta ku Kurd bibêjin pirsgirêka me heye li holê pirsgirêka Kurd heye. Ev pirsgirêk biriya diyalogê bi guhertinkirina herkesî bi qenehkirina tevaya derdorên civakê û li ser zemîna meclisê divê bêçareserkirin. Werin em bibin yek û vê pergala xirab vê pergala tirsê bi hev re biqeherînin. İmamoğlu her wiha komkujiya Helepçeyê bi bîr anî û got ku bi hêvîne ku êdî komkujiyên